Ia, bia le tua i le nea fiafi. Ia, mo na si i le bi inga ma le whaftai i le tua. I lo nā lofa ma lo nā ngā le lei. O na leo ua toe tātou mafuta i lunga o tātou por kalama. O whae ngoa ina o le Jesus is the Answer podcast. Ia, i le nea fiafi. Ia o le bi inga ma le whaftai i le tua. Ia e le whai titia, awa ana le au noa le alofa o le atua, ia se manu tātou te le whailoa i le nei aso. Se manu fo i tātou te le whaatasi lunga o nei por kalama. Tātou te le mailoa le me tutupu i le nei aso. Ia ai whaftai i le atua o leo o tātou whailoa i lunga o te penga whailangi. Ia i le nei astofi pei o na masani ai. Amen. Lea ia whaftai i le atua o na message sili wa ia whaia mo oe mo i tātou uma. O le ola ma le malosi o tātou mua pēr i le aso ma le aso. Whaftai fo i le atua o leo wa i umanmanuia fo i whiau ma ngā ruenga sa tātou iai le nei aso. Amen. Ia leo wa i umanmanuia ngā ruenga. Leo wa manuia puipoinga le atua i a te oe u le nei aso. Ia ere ngata i lea, ta tonu ia nisio i tātou o loo whapena o loo ngā rurue fo i nei taimi o le pō. Ia talo i le atua, ia ina ia whapena o na iai pealo na puipoinga. Ia te o tau a o tau whea ngai i mga ruenga o le nei pō. Ia e te o te leo i tātou, ia te tonu o lewa. Ua maea ngā ruenga le aso, ia o le vi inga whaafo i le atua. Ia a whaisa e ngā rue nei aso, ia maa lo lava ngā rue. Ma lo le pi ngā i le te o le tausinga o a inga. Amen. E le ngata i a inga ia e whapea le karisia. Ia o le vi inga ma le whaptai maurunga na i le atua i le nei aso. Tele a whapetele a me le lei e tau on tātou whaptai i le atua. Ia ai whaifwata ngata i ro na roto ma whauwhau i le atua ma awe whaftai ma le vi inga i le atua ono lo nā ngā le lei ma lo nā rofa. Pei nei foi vai tau ia tele o nisi o a inga foi. Nisi o na ia o a inga ia ia iri wala au pa ia le atua ia nisi foi o tu fine ia moise uso. Ia ai talo i le atua ina ia whapena o na maua pēr le wha amafan whananga. Le atua i tātou a inga, ia ono wala au pa ia le atua. Ia tari tonu e le whai ngō fie. Al tala ale upu al tuspa ia, amu ia ea fwoi. E wha noa a wai wha amafana whana ina i lātou. Yo lea ia whapena ona ia le wha amafana whananga le atua. Ia i o tātou a inga, ia e maise o tātou wōnu. Malala whanga, ia ono wala au pa ia le tua o tātou leo lo maua pere so i fua ma le ola. I le nei aso ia avere bi inga ma le whaftai i le tua. Amen. Aua ne ingalo, na e whaafitai i le tua. Ona o le nei aso sa tātou sa e vala i marouto o lua marou whanau. Ia marou a inga o no fuanga fo i o ngā ruenga ma whi au tūlanga whapena e te tau ai ona e whaftai i le atua. Ona o leo wa toi te ina mai lau tangata i lau a inga o toi te whiloa i marou to o lua, marou whanau. Po o lau a inga ho ia i le nea fiafi. Amen. E awane i ngā loe whaftai i tua ia ona o lona pui a te oe mau i le nei aso. O lea ia e whatalofa tuai por kalama i le nei aso ia o le vi inga mal whaftai na i le tua. Amen. Ia e vene taimi ia o te whatalofa tuai le pa ia ma le malo si o tātou wa tunu i tupu mai o si o tātou wa tunu o Samoa. Ia o pa ia mwhainta o tātou wa tunu ia mamamalu, ia ole ale o ise le o ise tautaranga. Ia ai whaftai le tua, ia o le suafa manu malo, Iesu Kiriso, ia ua tātou launga tasi umai, ia ua avea po le pa ia o le atua e whai ma pa ia mamamalu o le ne afiafi. O le ia e whatalo whatuai por kalama i le ne fiafi.
ia i tupu mai e o se o tātou o tunu i Samoa, ia po whea lava se korope o nei langi o tātou iai wa e maua mai e nei pokalama ia, whatalofa wha malo atu pokalama i le nei e fiafi, ia, le ngata i lea, ia, o le ngalo whaafitai ma le whaatalofa, ia i whioi o tala lei, sunga i whawhengainga mo tau whaletua, tu e whaatalofa atu pokalama i le nei e fiafi, ia te o tau whaafitai la o tau nofo talo, ia a wale tātou pokalama e le ngata i lea, ia, o le upu o tau sa ilia i le aso ma le aso, ia a wale whanga ina o le lafu ma moe le tua, ina ia whapena ona maua pele ma losi wha le anganga, o ona tangata, i le aso ma le aso, tali tonu ia i le whaingo whiela o tau ngarwenga, ia ai malo lava le on sa i ngarwenga le tua, amen, o le ia, whaatalofa tuai por kalama i le nea fiafi, ia o te whaatalofa fo i le nea fiafi si o ta maa wha le anganga, ia le sunga le whawhengainga ia wasli se take, ma le whale tua ia tau wai le nea fiafi whaatalofa atu, le por kalama i le nea fiafi ia te o lua na i o mātua whale anganga, whaapitai la o lua nofo talo mo au ia e maise le sunga i le pole au na fo i tala lei e sikia, ai le ngata i leo le paso tātou por kalama, ia ma le tātou por kalama i le nea fiafi, lea whaatalofa tuai le afo i por kalama i nea fiafi ia te ulua na i o mātua whale nganga. Ia saula i o sau whaatalofa i le nea fiafi, ia i tātou wō a inga, ia ai maise le paanga o le nei por kalama i le nea fiafi, ia ai le ngata i lea whaapea au sina na i o tātou tamā mo tātou tina mātutua, whaatalofa atu le por kalama i le nea fiafi mo o tau, ma lole tau atai, ma lo fo i le onsai i le nei aso, whaatai la o tau tāpua inga, te leo taimi ia mātou te oa i ngā luenga ma whapenana a wale tau singa o tātou a inga ia, ai maise o tau au sina o si o tātou atinu, amen, tau tono o tau tāpua i pēr whaiva o tama whanau, ia so uma, ia a wale tau singa o a inga, ina ia whapenao na manuia mea uma, o lea ia e whatalofa tuai por kalama ia te o tohu, ia ai maise le mamalu o le tātou wō a inga mai ma sani o le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia a vea fwere nei taimi, ia e whaatalofa tuai por kalama. Ia i le paso le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia le tofine ia fina i le nea fiafi. Uelese i le nea fiafi fina, ia whaatalofa atu tātou por kalama ia te oe paso le nea fiafi. Ia tari tonu ia o lo o manuia oe. I le alofa ma le anga lei o le tua, talo pe i le tua ina ia whapenao na iei lona whaamaloronga ia te oe, ia i le aso ma le aso o lea ia whatalofa tuai le por kalama, tātou por kalama le Jesus is the answer podcast, ia te oe fina ia po le paso tātou por kalama, ia i le nea fiafi ia via le tua, amen. Ia o se whaatalofa na mo i tātou le nea fiafi, ia e mō mua, ia o na watu le whaapitai, ia ma le whaamalo, ia te o tau o tātou wō a inga mai e masani, ia o no le whaatanga ina o nei por kalama, ia i te tono ro maota, tono ro ta avale po whea lava le mea e whaalongolongo ma e maua mai e nei por kalama. Paa kewisiano, e wholofola ina ai, le lei ma le alofa o le atua. Ia i lunga o te penga whailangi, ma lo whamanuia tele le atua ia te o tau. Whaafitai le shea ingo o tātou pokalama ina ia whapena o na whaalawa i tele atu le upo le atua. Ina ia tele in tangata e mai moa ma whaalongolongo le upo le atua. Ia i lunga fo i ngei ka penga whailangi. Whaafitai le atua ia ona o nei te penga whailangi o mawhai on tātou o mai e tātou te whorafora le upu ma whaasoa le whingalo le atua ma tā lai le alofa o Iesu ke wiso i lunga o te penga whailangi.
ina ia whapena o na tele ni a nganga e manu malo mo le atua malana ngā ruenga. Amen. Lea ia e whawhitai i le atua ia, i le poto ma le ata mai ia ua maua i whapena o na wha. Na tātou malama ma tātou whai e aitu ia te penga whai langi. Ia e whai ma awala e tā lai atua i le whina ngalo le atua o lea ia. Vi ia le atua i mea uma. Amen. Ia. Ea maile nei vai aso. Ia o le o toi titi ia umal vai aso. Ko e kasi ia le aso whai ngā ruenga. Ia. Ka kou malo. Lo foi la i e weekend. E kero. Ole se kakarongola i kiki ang ka kou oe lo la i e le upu. Ole ngei aso. Ngei vai aso. Ole makua i vevela o mako. Ole makua i vevela. Kero ke whawhekai i le kua. Wa fia ngei. Wa fia ngei wa. Le sama a koa rin ke a sau ala i e marikemingi. O ke fia inga ua kwa finally wa whaile ea maru rua lo chok. O ngei le aso makua i vevela. Ngafi. Nga vevela po ia. E le peila le vevela ngafi le vevela le nga vevela ea ngi. Ka whaalo wa wei. Waka usu wale le kai au kia le avela o. La o chake avela le mechanic ko inga le e whaile ea maru rua. Wau ke ronga o ngei le aso vevela. Ia. Whafkai le kua wa uma whaile ea maru rua. Pe e alua ngei tole oka. Pe o lau ke ngofo i kongo se poku maru rua. Fo inga le maanga. Au ke oso mai la I fafo ma le truck. Fo inga le fo inga le unhook la trailer mku tole. O le makua I vevela. Ho whaapea. Vi ia le akua. Vi ia le akua. Kai le akua. Wa umanga whaile ea maru rua lo chokero. Kau sama a koa lenke. Sorry. Kero maka wivi mal vevela. O isi aso o kere alu whainga ruenga whaile ala ukala le puli le whaia ea maru rua. Ia o kere whainga ruenga. O le makua I vevela le me. Ere ula isesi. Ia o ke whakai le akua ngi aso. Kai le akua ngi aso ia ua. Wa whapenganga o sa o loko. Whainga ruenga sa o loko ngi aso le ngai o le maru rua. Ia ai whaftai le atua manuia mea uma nei vai aso I whi au manga ruenga. Whaftai I le atua ia ilona puipuinga ia tia o ilungo a wara. Ia awa o la unga ruenga. Ia itelia nga o ilungo a wara. Al waku sau. Ia male nā teimi atua. Te whaftai I le atua. I aso umma fo inga le o te maanga vai. Te talo ama awele o whaftai I le atua ona ua mai manuia ngā ruenga. O ngā ora o ngā ruenga tele ngā ilunga le awala. Ia kakere iloa me kupu. Kakere iloa whaalawe kupu ilunga o awala. Isi kemi fo inga li alu lakaluri waka. Ke ia le oso whafo. Se I fo sisi ilumo ka ika ho inga le Ia whafkai I le akua ilona puipoinga. Kari kongo fo ia o loo manguia umo o kou I le puipoinga le atua ia te oe maa ui le aso ma le aso I ngā ruenga. Mena maa nai ailo te talo I le tae au ai te I alu te whainga ruenga. Te talo I le atua ina ia whapenga ona whaatasi mai ia te oe I le aso ma le aso I ngā ruenga. Wa tatu te le iloa me tupu. Pe te whainga ruenga I lunga le awala po o te tonu whale whainga ruenga po o whafo. Awea tau ana te talo I le atua. E tatu te le talangoa ma le whamele o le oti. Ke ia oe le kupu o se mea ai ke le iloa. Mea ngai au ngā ilo te talo I le atua. Ina ia whapena ona manuia whi au maha ruenga. Ia te talo fo I molo to o lua molo whanau. Teimi te taute wai taute vala I teimi teimi taute o I ngā ruenga. Kau ngai kakaro awero a inga I le tua ina ia papena ona pui le tua I lo wai
inga a o tau wala mai fi au mang wa kanga wa kuenga wa ya tu ona o fa la belavi tupu fa fo sei ai le ya lo sei kul pai lo to lua mo lo fa nau na e alu le e fa ngar ben tell your wife and your kids that you love them give them a kiss before you leave the house because you will never know kere ka ko le karangoa mo fa la belavi kup ai le lo wa kupu sa belavi a umma nga e fa i lo ko lua mo lo fa nga wi ke lofa you tell them you love them you kiss them amen ia ole menga e au ngai lo tatu te talo i le tua i tai au uma e tatu te le i tu ua lo tatu pale po lo lawa te i alu i ngā ruenga ina i aile pui ngā le tua ia ai ole neiva ia so ia matango fie mea uma pa tai le tua ia o lo manuia ho i lo nei tangata ma le ainga ia ma le whanau ia te tonu fo ia o lo manuia fo o tau i le lofa ma le anga lei o le tua ia tato o le a tato o le upo le tua i le nia fiafi ia si tato wa ia po le ale pina ngalo le tua mo i tato nia fiafi ia e ala i lona upo ia a nia fiafi ia i sauni lo fa alongo le upo le tua amen ia fa penao na fa le nganga lo fa alongo le upo ia fa penao na e tu i le tua lo loto mo lo pina ngalo i ne fiafi ia e ala i le upo ina ia fa penao na tato mala mai amen ia o le ne fiafi ia taritonu ia ele te le fo se tato upa so ni upa malosi ne fiafi o tatou pokalama ia o le whaamalosi. E re o au se tangata whaila unga po se ia au se o te fia peso soani pe o te fia paasoa. Ia i le upo le tua tonu e ngai a te oe ma au le ne fiafi. E le ngata i le tatou sparinga. Ina ia e naona tatou. Ina pe naona tatou whaamalosi le tua ia e le ngata i lea. Ia le upo le tua i le ne fiafi ia pata alofa atu ne fiafi si o tama. Ia Filipo ia wa mika wa. Ia pamania le tua ia te o tama. Kai le tua ia olo o aia tupe ia olo o maua pe oe le ola malmalosi. Ia talo i le tua ina ia. Pape ngā ona wa aia tupe ia te oe le malosi le tino. Ia ene ngata i le ia o le ola. Whamani tele le tua ia te oe tama. Ia o le tatou tuswai tau o le a maua le tatou upa ma losi nea fiafi. Ia o lo maua le kolose tolu fai upo e lua sun malua. Amen. Tasi a fai upu na ia o le a ta fai ma tatou wha ma losi nea fiafi. Amen. O le autua o le tatou upa ma losi nea fiafi mo oe ma. Ufa aulu tala whapea. Work with honesty and patience. Amen. Work with honesty and patience. Ngā lue ma le wha maoni ma le onosai. Amen. Le tatou tus fai taula i ne fiafi. Le kolose na e tolu fai upo i lusun ma lua whapea. O tau polonga. Ia o tau wha alongo i mea uma ia o tau matai. I la li tino. Aua ne i wha atanga au auna. A pei o e wha fia i tangata. A ia wha fia ma le lotu wha maoni. O loo matatau i le tua. Amen. Te whaalongo. O tau polonga. Ia o tau whaalongo i mea uma ia o tau matai i la le tino. Aua ne i whatanga au auna.
Whaapei o e whaafia I tangata. A ia whaia ma le loto whaamaoni o loo matau I le atua. Amen. Colossians 3 verse 22. Slaves, obey your earthly master in everything, and do it not only when their eyes is on you, and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Amen. Vi yele tua Mga yele tato mana yele tusfaita May tato to work with honesty and patience. Nga lue ma le whaamaoni ma le onosai. Amen. Pe mai paulo I a Kolosi, pe mai o taupolo. Ia o tau whaalongo I mea uma, ia o tau matai, I la le tino. Amen. Aua ne I whatanga au auna, whaapei o e whaafia I tangata. A ia whai ma le loto whaamaoni, o loo matatau I le tua. Mga ia whapalangi ngai whai mai. Not only when their eyes is on you. May obey your earthly master in everything, and do it not only when their eyes is on you. Te leo tātou a tātou ngā lurue. E se longa te trewa ai atu wawa ai maisaisi I a te oe whakwa kwa ale lei whai ngō ronga lue. E iska ngaka e ngā lue. E manga o e wa ai mai lota ngata mai, e wa ai mai lota ngata ua whapena o e ngā lue. Whakwa ale leila I el whai ngō ronga lue. Amen. Malo toi. Maloli le malanga manguia lo sunga le. Wow. Taile whaatasi mai lunga o tātou pokalama uso. Amen. Malo toi le u. O manuia le tua ia te oi le uso. Amen. Pai mai, e te tau o na tātou whaalongo I o tātou matai. Pule. Amen. Pei o rau ngā ruenga. E kakau o ngā e ngā lue ma wha maongi. Ma e whaalongo ma whaia uma mea uma. O ro whaatongu ma e o e rau pule whai. E au na whasia al pule. Pai mai, ia e whaalongo ma whai. Pai mai, obey. Obey your earthly master. Amen. O ai ale na e te ngalue I whainga e te ngalue. E te tau o na e whaaroalongia, ma e papena o na e whaamaoni, I tūla whongo, I tūla whono o lau ngā luenga, ma I ainga o ngā luenga. Amen. A whai atu fo I le pule I a te oe I le me whai, e te tau ona e usta. Pe te iloa pe se pe sao e te tau ona e opei. Pe te whaarongo atu e le whekau I le sau o whaakongunga na sau mai le pule. Por ka haka ngai lunga ku ia ke oe. E ka kau onga e uska. Amen. E o fo I te tonu o tātou ainga. Amen. O ai le o whai mamatai o rotou ainga e te tau o na tātou ustai. E te tau o na tātou lango ma whaia uma mea uma o lo whapenga o lo mata o el matai e whai te tonu o le ainga. Pe sa o pe se onosai o pei.
Usiu stai. Amen. E tai pei fo i o le ngaluenga le atua. E te tau o na tātou whaamaoni ma tātou onosai ma ngalue. Le whainga o le ngaluenga le atua. O ai lea ua whai mau tai tai. To tonu le ngaluenga le atua. E te tau o na e usiu stai. E te tau o na tātou usiu stai i o tātou whaiwhi au. E te tau o na tātou usiu stai i ua whai ma prestene po tu langa i te tonu o le ngaluenga ma ia mtata o le ngaluenga le tua te tau o na ustai ai. Tau o na ustai le tai o le maftanga tama, tau o na ustai le maftanga tina. Amen. Ai whai mai la. Aua nei whatanga whai. Aua nei e ngalue. Ai ngalue whatanga whai. Amen. Whamai, not only when their eyes is on you. Whamai le upu. Mai, awange e ngalue, awange e whaiaro, awange e whaiare mea, whai ngan se longa e vai au kangaka ia ke oe, ma wa ai mai lau pule ia ke oe, whakwa e loa la ia whai le wha maungi. Amen. Awane i o tātou ngalue. Whatanga whai, ni ngaluenga. Ia e wha maoni lau ngaluenga, o wala au inai oe. I le tū o le tino, ma le tū wha le anganga. Sau i le tū wha le anganga, i e wha maoni i lau ngaluenga, ma le wala au ina oe le ngaluenga le tua. Awane i e whai ina ia wa ai mai le whai whi au e, pe wa ai mai le pleskenge ua, pe wa ai mai le ka le sia o oe, ma. Pele a manga ia oe, po le ato i nā tūlanga lo o iailo tangata. Pele e ingi o kofi, pe iailo kofi wha maongi. Amen. Wha maongi ma i e onosai. E aua wha tanga whai. Aua ne i whai a whai ngari se, ai meika ngaka oe, ma, no. Whai a ono lo matau i le tua. O lo matau i le tua, ma lo whaatua tua i le tua, ma lo alofa i le tua. I le ngaluenga, le whainga le ngaluenga. E te tau fo i lai a te oe, ona e wha maoni le whainga o le ngaluenga le tua. E te tau fo i ona e wha maoni i lau ngaluenga, i tū o le tino. O le are ngaluenga o lo e ngalue, lo o tausi e le tau a inga. I e wha maoni. Aisea, ona o oe, o le atalii, ma le awhawhini o le atua. E te tau i a te oe maau le tangata teusiano, ma le tangata wha maoni, ma le tangata ua alofa i le atua, ma matau i le atua, o na wha maoni i au tātou ngā luenga i whai. Aua ne i tau na o ngā luenga le atua e sio ai o tātou wha maoni. No. E te tau o na tātou wha maoni ai so se mea. Tau ona e wha maoni i tono lo ainga. Tau ona e wha maoni i tono lo ngā luenga. E tau ona e wha maoni i me whai o lo nu. E tau ona e wha maoni i meo le lotu. Tau ona e wha maoni i meo le kālesia. Aisea. Ona o le tofi nā o i tātou tangata keusiano. Le whanau o le atua. E ta tau ona tātou ngā lulue ma le wha maoni. Amen. Wha maoni i lo wola au auna. Wha maoni i mea e te whaia. Amen. Filipi e lua whai upo sunma lua. Whai mai o le nei. Au pele. Wha pei ona o tau ana mai e le au noa. Ia o tau ngalulu, ia o tau ngalu e ina, pea lo o tau wha o la tanga,
I le matau ma le ngatete, e le ngata ina, e le ngata ina a o no nofo, ma o tou, ai a tili, ai pea, a o le iai. Amen. Whenka i whasamu. But my dear friends, you always follow my instruction when I was with you. And now that I'm away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation. Obey God, obeying God with deep reverence and fear. Amen. Vi ia le tua. Awane I tau o te mea I tangata I o au tawha. Wa toa e whaalongo na ia. Mawhai. Amen. Ke loa e iska ngaka. Whakwa a whaalongo a inga ua iei le pule. Ke loa e isi ke mea whapeng sa u whapenga. Ke mea u whainga renga I le. Pale whamalama. Ora kulanga se iei sa o forming. I was a foreman. So before I became a foreman. Ke loa e. A o ngeng sa vali aku le pule fo inga le I mei wa ma sa ufa inga venga fale fa malama. A ora nga e laku ngele pule fo inga le me te pole le alu fai fa le le pe ai me le pule finga ko ma lo pawa li fai le me. Anga nga lu ese ma le pule e va aina o ma kwa I alu e uma le aso nga le kafao eva karkara ngoa ma au fai inga venga o isi kani. Wa alu mako ngaluenga, o mako warehouse. Sa le ingi camera fo ingai. Ia, a alu. Ai wa perpule, e pei le ka fafao, wali. Ke wa maka I fuanga le wakasi le camera. O huli o alu, o ngu walua. Ke lo, o so a kua kongo le warehouse. Al fale fa malama. Ai ke au fikangi, a ngongi ma fika. Ele ma se simpanga ngo ise fa malama wa ke kene Ngongo fale ma fa. Pole ma fo anga wa ku wai kema hia. Ia. Awa I lo. Pei awa masa salon pule. E pei a kelen ka faula wali ia e le inga luenga I whaia. Ia. O rola le mea ngā aluaku rola I le manager. Laku rola I le manager. O whai aku lo le pule. O whai aku lo le manager. Hey boss. What's going on with our warehouse? It looks like we're working in a Walmart. All this camera. E umea ngā te tupu leo langa. O le mele e kako. E se longa ua iei le pule. Pe iei seisi, pe iei lau ki ngā po lau ka mā. Se mea ngā whaakongo e. Wako ai loa la ia whaireng whaamaongi ma e whaalongo ma whai. Ai a o lo ngā le ngisi ngā oe. Ua e le whaalongo loa. Amen. Then I say, my dear friend, you always follow my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Fe mai sa e whaalongo, sa tātou whaalongo ia te au o nau sa o iai. Ai sili atu o na mā ngaia ma tā ua. O lau whaalongo malo whaamaoni. I le taimi o te alu ese ai. Amen. O kako. Kwa loa le whaamaongi ma le afo. Ma le fia pe a o le loku arai ia kangaka o le loku. Ai o lo ngā lu ese me mal farsa. Ese a winga e whai. Ese a kako me whai. Ke ronga ora mo mua I fo. A warunge le loko ke mila le isuia le uranga warunge le loko le sia loko le ke ai. E pe ia kama fo inga le wa kwasa u fa. Ia uma hoi na ia sau uma mai loko sau ula ka pa. O le skonga ia inga I fangu ia o le saharu le loko. Uma hoi ko sau ko eula.
Amen. O whainga le o langa le ka ke ai. Aore ka ngaka i e alofa i le akua malonga a relationship ma le tua. E te tau o na wha maoni i taimi uma. E te tau o na tusa lau wha maoni i te tonu o lau ngalua i ngā ruenga le atua, mo te tonu o lau a inga, mo te tonu o lau ngā ruenga e te tau o na tusa. Amen. A tātou ngā lulu e foi, i a tātou ngā lulu e mar wha maoni. Amen. Vi ia le tua. E te tau o na tātou wha maoni. I lo tātou wala awina. Whai mai, me tātou tusi whai tau, whai mai o tau poronga. I o tau whaalongo i mea uma i o tau matai. I la le tino. Aua ne i whaatanga au auna. Whaapei o e whaafia fia i tangata. A ia whaia ma le loto wha maoni o loo matatau i le tua. Si? So e te tau ona tātou wha maoni. Tau ona e wha maoni i le wa avea mo upule po o lea e matua i a te oe. Po o lea ua whai ma matai o loo a inga. Po o lea ua whai matai tai i te tono o loo e kalesia. Po o le whai whi au foi. E te tau. Te tonu foi o tātou a inga. E te tau le tina, le tamā ma le tina. Tau ona usi stai le tina i le tamā. Tau na usi stai le whanau le tamā ma le tina. Amen. E te tau ona le lei le vāo le tamā ma le tina. Amen. Te tau ona tātou wha maoni. Tonu o lo wa inga. Pe mele kolose. Tolu fa ipo siu walu ma los te o los fulu. Pe me siu walu pe mai. O tau fa fine. Ia o tau siu stai atu ia o tau lavatani. Pei ona te tau i le ali. Amen. So o tātou tina. E te tau ona tātou siu stai i o tau tani. Tau ona e usi tai le tamā o le ainga. Aisea. Ona o oe. O le atali i mana whawhine o le atua e te tau. Ona e usi stai i lauto rua pei ona e usi stai le atua. E o fo i a tātou tamā. Te tau fo i a tātou ona tātou usi stai ma tātou alolofa i o tātou taito rua. Aua ne i o tātou wha ono i o tātou taito rua. With amen, me ki ngā rai. E ke leo kai mi. O kauro upu nul wha ono. Ke leo kai mi o ke. Isi ke mi o ke kangu hoi ngale wha. Kau wha alili mako hainga. Ia a le whai mai. Me whai upu suluiwa. Whai mai. O tau tani. Ia o tau alolofa atu. Ia o tau awa. Aua foi nei wha ono i ate i lātou. Amen. Tama. Awangi o kako wha ongo i o kako kai korua. Ia kako alolofa i o tātou taito rua. Amen. Au auna. Ma e alofa i lauto rua. Amen. Aua wha ono. Amen. Pai mai la ia losfuru mai o tau le whanau. Ia o tau whaalongo i o tau mātua i mea uma a wā o le mea mā lie lea i lea li. Amen. A wā i o tātou whanau. Paatonu o tātou whanau ina ia lātou loa usi usta i tātou tamā i tātou ia te oele tamā martina. Amen. E te tau. E te tau ona tātou whaatonu ma a wā i o tātou whanau. A wā i le upu o le atua. Wha i loa ai le mana onga ma le fina ngalo o le atua.
I le tamaititi ina i rātou sustai i o rātou mātua. Aua ne tūla fo i o tātou whānau. Amen. Ia tātou ngā lulue ma le wha maoni ma le on sa i le ngā luenga le tua. Le ngata i le ngā luenga le tua. Te tonu o lau a inga. O lau ngā luenga. Po o whea lava tonu o lau nuu. E te tau o na tātou ngā lulue ma le wha maoni ma le on sa. Amen. Vi ia le tua. O e le tamā i e on sa. Ai atu tau whaafeu ma le tina on sa. O e le tina i e wha maoni ma i e on sa. I le lua wā ma lo to lua wane i ngalo i a te oe o le tamā o le ulu o le ainga. I e maua le on sa i ma le wha palipali. Whanau i o tau si ta i o tau mātua. Amen. Pe mai le upu e wha leva leva i na i o tau aso. Amen. Tatou whaalongo i le tala i a Iakopo ma la pana. O le tala lina, e whaailoa mai ai ma whaani mai ai le tangata e ono sai. I lona wala awina, to e ono sai. I lona ngā luenga ua ia whaia. E uia ina ia. E uia ina se. Ma wha le tonu le tūlanga sai ai. E sa ongo sa ia Iakopo. Sa o sa ia Iakopo. Amen. Sa ia ngā lue. Sa ia ongo sa. Le kala ia Iakopo ma la pana ua tato iloa uma. La pana lea le anko a Iakopo. Le koa ngangi o lon tina. Amen. Ia ma lana whanau to o lua o Rasela ma lea. Maua sau taimi na e alula i te whaitau wai na mo se suliwa. Of Jacob and Laban tells us what's important of working with patience and honesty. No matter what things that comes to your way, just be patient and work honestly. Don't give up. Like Jacob. Amen. Jacob worked for Laban for 20 years. Luas fulu tau sanga nga lue ma au auna Iakopo ia la pana. Amen. Laban tricked Jacob into marrying his older daughter, Leah, instead of the younger, beautiful Rachel, whom Jacob loved. Jacob married both women and served additional years to earn his freedom and grow his wealth. Luas hutau sanga. Luas hutau sanga o ngā lue. Wanga lue Iakopo. Ia la pana. Oe mankua fo i le kala. Kusa. Ta fia ngofo ia i fo. Iakopo ia lea. Onga le au le lei o lea. Nga whaira i o Iakopo i alapana. O le a ia ngā lue mō ia. I le fitu tausanga. Nei se te tongu. Uma le fitu tausanga. Nga ko maina i o lea o Rachel la ke ngofo. A le mea lawa tupu. Wa uma nei le fitu tausanga lea. Wa uma nei le fitu tausanga lea. Ua trick e whainga le la pana ia i fo.
Ia Iakopo. Ua le ave ai lalo na afa fine. O Rachel. Ai ave lo na fine matua o lea. Amen. O le mea lawa tupu. Ua malama o le tae au. Ua vai atu ia Iakopo. Lesa la mu kala io o kopunga leo Iakopo fai la pana. La pana. O kere inga lue e ia te oi le fiku kausanga moricho. Ale ane meu e fai. Ai fe mele kali a la pana. Fai mai. O le ku anga o le nuu. E le mawhai o ngā whai po ipo mua le wii. Ai le i whai po ipo le. Le teine matua. Te kau o whai mua to o lua o lua. Pa te a whai e la i o le whai o le whai aku loia i Iakopo. Whai aku loia Iakopo i Alapan. Ok, le a koe kui ngā kuris whikau sangan. Ok, ngā lue. Ai au mai ia Rasela. E lake ngofo. Ia ngā whai atu uranga whapea. O le mea le tau whamatala atu. Ma tau whaani atu i le tala lea. O le onosai. Ma le wha maongi. Ngā lue ma le onosai ma le wha maongi. E uia i ngā sesela panga ma le mea sa whai. I le equipment le ngā whai. Ua le wha maongi la pana i la kala na whai. Le equipment o umanga whai a uma o ngā serve le whikau sanga mua. O ngā au maile o lo ngā whiwhini o Rachel. O po Rasela. E la teno nofo. E whape ngā le o langa le tātou te iai. Po le a le se ma le sao. Po le a foi le sao ma le se o le tūlanga o lo e ngā lue ai ma matala ma le whatongunga o le pule i a te oe po o le te au nai. Ia e onosai ma i e wha maoni ma i e whaia. Amen. Ia e onosai. E isi taimi e whaingale e te whaalongo atu i lau taitai po lau pule, po lau whaiwhe au, se mea whaingale whai atu i a te oe a te whaalongo atu e le whetau. E ke mea o i a te oe le ika pe kamwhai fo i e ke kamwhai e ke whaasao, pe ke alu ese fo. E kai mea o i kuranga whapenga. Ai mā ngai e kala le, e whai mā o inga mō i kāko. Po le are se, po le ale, le whekau i whaingale o kūranga e whai mai i ake oe i lau pule po o waile kako ke au ngai. Tono o tātou a inga, tono o ngā luenga, tono o nuu, tono e kalesia. Ia e onosai, ma ia e whai a pea, ma ia e ustai. Ale ana ustai aia. Ale ana onosai aia. Iakopo. Le nga koe ave lisi yongo kausanga. Nga o lisi fiku kausanga. Nga umalele. Umalele fiku. Sufa kausanga. Fiku mua. Male fiku longa lua. Sufa. 14 years. O au nga. Whaapopo ai male. Male ongo kausanga. Nga lue ia. Ia isa ako awam mo rafu manu whakoanga matulanga whapenganga nga lue i te tonu ia rapana. Ongo kausanga maua ile luasfu kausanga toro. Lua se fulu kausanga wanga lue ia kopo i lalo ia rapana. E hui ia inga se fika alapana. E hui ia ina se langa meanga whai. Ai sa onosai ai a kopo mwhai. Ai ke ronga wha manguia le tua. Awange ngalo ia te oi.
A e maua lo on sai, ma lo wha maoni, i lau ngā luenga ngai whai. E wha manguia lea kua i ake oe. E wa ai mai lea tua i ate oe olo e wha maoni i lau ngā luenga ngai whai. Awala nei o tātou mawhau fo inga le wa peo wa se se lau pule, wa se lau whai au. On sai pe oe. On sai whai. O rau manguia e maua mai lea tua. E kaui mai e lea tua le kangaka e wha maongi i lona ngā luenga male on sai. Male whainga o ngā luenga e wha manguia mai lea kua. A lenga wha manguia lea kua ia Iakob. Pe mea, alu ka māroa ma ave umare oa. O lafu mangu. O ngā whaangau, ma whaangau o ranga ko o rua. O ma ave uma. Amen. Awa ne e popole. I lau ngā ruenga, ma lau tautua nai whai. Awa ne ngalo i ate oe o lau sila mai pofonga o lea tua i lau wha maoni ma lau ngalue. I se mea ngai te au nai ma se mea nai te whaia. Work with honesty and patience. Ngalue ma wha maoni ma le on sa. Amen. Le la uma tatou wha soa nefia fere te les tatou wha soa nefia. Tatou wha malus. Tatou wha alongo le tala ia Iosefa. Amen. Ina ua loto leanga ina Iosefa e ona uso. Whatau ina atu Iosefa i tangata i Samaeli. Ona watu la ia ma whatau atu Iosefa i kupito. Amen. Mea na whamanuia na iaile li ma Iosefa. Lisi lea tala e whaima sosia tatu ora au auna i lea. Ngata tatu ora au auna i lea tua. Oro tātou ora tautua i te tono o tātou a inga. Te tono o ngā luenga. Tala ia Iosefa. Pai ma whaamaro si anga mo i tātou. E lu i tau ina i tātou te le ia lea o ngā o tala. Mora tangata e matau i le tua. Manga lue whaamaoni. Ma whaile fina ngalo le tua. Ma le whaamaoni. Amen. Mai ina ua whaatau atu. Iosefa i Aikopito. Na whaatau ina e tamaloa ngoi a Potifara. Whai ia ifo. Ia Iosefa au auna. Ilona a inga. Le a inga o Potifara. Pe mei o mea uma Potifara wa pule e Iosefa. Te tono a inga. Tono le a inga. Pule e Iosefa. Pe mei ua wha manuia le atua i le a inga o Potifara. Ona o Iosefa mano na ngaruenga. Aisea, wha maoni. Pai le wha maoni, ngā lue wha maoni. I lalo lona tai o Potifara. Tuu mai e Potifara, pule i ate ia, e pule i te tonu lona a inga. Ai sa ia le ti Apollo. Sa ia ti Apollo, se mea tata te au nai. Awane ingalo ia i tātou. Se mea le leia tātou te whaia, ma tātou au nai. E te taua ona iai se whaalawe o ti Apollo. Amen. Pemea. Pemea safia moe. Safia kaurei kiki. Sa kaurei kiki le to o lua Potifara ia Iosefa. Aia. Sa matau a Iosefa i le tua. Misa ia ta moe. Amen. Misa ia ta moe. Aisea. Ono le matau i le tua. Aluaku a ki Apollo kampai ki Apollo e whainga le kau wha se oi i lau ngā ruenga ngai whai.
Ka mo fai e waku ki a polo e waku se mea, whai ngane, la e loa ki a polo e ke vai vai e ia. Ke lo, a waku ka manga ia e, ka moe. Ka moe pe o Iosefa. A o ngal waku ki a polo e kau whai aku se mea i lo mawhau whau ma kau wha. Ka moe. A whai mea. Sa pe pelo. Sa pe pelo ko o luo Potifara ia Potifara. Ona o le mea wa tupu. O mai ua manga o Iosefa la ke moe. Sola loa. Whai mai la ia whai mai ina ona ave lo la i o Iosefa loka. Ai ave fo i loka whai pui pui. Wha manguia i fo i le kua i a Iosefa i kongo whai pui pui. Wa avea ma pule. Ai sea, onga o longa ngā luenga o lona ngā lue. Onga sai. Patient. No matter what. Right or wrong. Have patience. Pe au mai tangata i a te oe pele au mai tangata i a te oe le Greek manatu, pe a Greek haka i lo manatu. Ngā lue pea ma le wha maoni, ma le onsai. Tau tua pea ma le onsai, whai pea ma le onsai. Auange i whakangā whai o ngalwa ai mai o kangaka. A whai e kako ke whaia o ngalwa ai mai o kangaka. Ke whiu e whakarikarisa umanguia mai lea kuere mausa umanguia. Ai sea, ngā le whafōringa. Le whafōringa lo kako wola au aunga. Auange i whafōringa inga lo kako au aunga ni ngā luenga lea kua. Le ngaka ni ngā luenga lea kua ko kongo lo a inga. Auange i whafōringa lo walofa i lo ko lua ma lo whangau. Aua fōinga i whafōringa. Lo ngā luenga i ke whai kongo lo ngā luenga lo e ngā lue ai. Whai a uma mea uma ma le wha maoni. Whai uma mea uma ma le alofa. Whai mea uma ma le onsa. Pe mei o avea Iosefa ma pule te tono whai pui pui. Wha manuia ai le tua. Ona o le wha maoni lo na ngā luenga ma lo na wala awina. Le mikia a le tupu o ai kupito. Wha manuia e le kupu ai kupito. Wha manguia ave ei whai mapale mia o ai kupiko. Se vai. Se vai le wha manguianga le kua ma merka ngaka. E wha maoni ma onu sai. Whai uma mea uma ona o le alofa. Whai uma mea uma ona o le matau i le tua. Whai uma mea uma ona o le ali. Ai le whaafōringa. Amen. Whai mei ua avea Iosefa ma pale mia o ai kupito. Ua wha manuia ai le tua. Amen. Awane i ngalo ia i tātou. O a tātou mea o whai i le o langa ngei o lo sila sila o fonga o le tua. Amen. E tau ia e le atua lo wha maoni mo lo ngalue. I lo ngā luenga ngai whai. O lo wola au auna i te tonu o le kalesia. O lo wola au auna i tonu o lo ahinga. O lo wola au auna i tonu o lo nu. E kau ia e le akua. Le manguia ia ke o i lo wha maoni. Mo lo onosai. I lo ngā luenga o lo whai. O le afiafine. Tato a inga ma. O mai masan. I e wha maoni lo ngā luenga. I e wha maoni lo wala awina. I e wha maoni to tonu o lo ainga. I e wha maoni le wā oe mo lo to olua. I e wha maoni le tausinga o lo whangau. I e wha maoni le tausinga o lo ainga. I e maoni le ngā luenga le atua. Amen.
Pili tātou au work with honesty and patience. Ngā lue me whaama ma le onosai. Amen. Le fiafi o le tātou whaama no o hafi. Tari tonu ua te le se ao ngā o le upu o le atua. Pai malu tau ia te oe mau le ne fiafi. Ina ia whapena ona toe putaina le mawhauwhau ma whapena ia tātou maua le ngalue ma le wha maoni i lo tātou wala awina. Amen. Le nea fiafi upo le atua. Aua ne i o tātou whatanga whai. Ia tātou wha maoni i o tātou wala awina. Amen. Tonu a inga o ngā ruenga o lo whai. Mea umasa se a po le ale mea lo e whai. Ia e maua le wha maoni. Ia e usi usta. Whai mea uma ma le loto maua lalu. Whai mea uma ma le loto alofa. Whai mea uma ona o tātou o whanau ma whapine ma tali i o le atua. Amen. Aua e te waai fua i lesi tangata. Au hoi e tamu whai wha tusa lo ngai oi o lisi kangaka. Au hoi nge e kamu whai e wha kusa lo wha maongi le wha maongi o lisi kangaka. Amen. Whai a oe. Ngā lue a oe ia molo oe tau i mai i le atua. E le wha pe wha maongi ngā ka lele ai maua e oe wha mangianga no. E su e ai oe lau manguia. Amen. O mea fo i e ke whaia, e kau ia e lea kua mea e ke whaia. Amen. Whai ma le wha maoni. Whai ma le loto alofa. Le ne fiafi, wha manu e tele lava le atua e ne fiafi. I tātou a inga, wompa anga o tātou pokalama. O le upu nā mo i tātou. O le tosoani ma le upa. Wha malosi nā mo oe maa u le ne fiafi. Ia tātou ngā lue ma le wha maoni. Ia i tātou wala awina. Amen. O lea. Wha manui te rere atua ne fiafi. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ia mi ia le atua. Te tonu ia ua. Te le ma ngale upo le atua. Ia i le ne fiafi tātou polkalama. Ia aere i wha umar tātou polkalama ne fiafi. Ia mole atu le nganga whaatai. Ia te o tau. Ia olo mai moa mai le ne fiafi lungo te penga whailangi lungo le tātou Facebook. Ia ma le YouTube. Ia i le ne fiafi. A manui te le lava le atua whaatai la o tau lango ia i le share ingo le tātou polkalama. Ia awane i ngalo le tātou YouTube channel wha mole. Ia lo o iei le link ngai lunga wha mole kliki ai ia o ngā kaunga i subscribe ma like ma share ka ko YouTube channel. Ia o whaile nā mo sosuani le tātou polkalama. O le wha manui te le lava le atua e nea fiafi. Te tonu wha manui uma i tātou le upu mai le fionga le tua ne fiafi whai mo sosuani lo tātou ora au na i le tua le ngata i le o le tātou savalinga. Lea ia manuia nei pō i maluronga nei pō le ngata i lea ia manuia fe au mga luenga le aso a tai au pe a o ai le ola ma le malosi ia ne fiafi ia pa manuia tele lava le tua o lea ia i manuia le nei fiafi manuia le aso toi aso le nei vai aso i fi au mga luenga le aso a tai au ia toi tātou wheloa i le aso tō nai o i le aso oi o le aso tō nai nei pa male koi kiki a ngalo ia o le aso tō nai nei e wha i longa whesili tātou po kalama i le nei le aso tō nai nei ona o nisi fo i o fuanga o le a whapena o le wala au lia e la utangata ia e maise le sunga ia tala le o tala le e whai malanga mai tae au mai Alaska e le aso for rei le aso to tae au
Ia sio fofanga ia ai mase le sunga ia tala lei ai pe ono foi te fai longo sili ai e fai no atu ia por me fai sta to pokalama la stona ia pili ai ia ai fa fai tele lava le ne fiafi ia i lo fa tasi mai longo al tatou pokalama o le ia e o te pato fa atu le ne fiafi ia le paso al tatou pokalama ia le tofine ia fina manuia tele lava le nei po manuia fiafi o manuia pea le atua ia te oe tofine tai lau nofo talo ia awal tatou pokalama ia le ua i manuia tatou pokalama ne fiafi ia te tonu hoi o lo e mata ma e tapua e mai ne fiafi ia i lungo tatou pokalama fa manuia le atua ia te oe fina le ngata i le paso tatou pokalama ia mai tatou malava olo o maua mai le avanoa e tatou te maputa i le pokalama fa manuia le atua i le nea fiafi tatou toe feilo vai ia se aso Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.